بری چند که اف مکاتبه هاتینا تبلیغ کردن بو ماوسه هیوا در فتا دای مجال دای کو اف جهه بین چول کردن کو اف خلک ما اول وری کارتین شمجه یعنی الوری کارتین و يعني ترسمين في مكاتبتها ما قسم إيجارات هاي البلدية ما ضريبية هاي رسومات ما يتهين يعني أمجد ترسمين الفيري حاليا دي مسردان هبن بجهات معني وكي بلدية وهر دائرة كهبت أم دي بريكا يا شارستاني يا قانوني دي دفاعش حقوق خواهد في خلقي كي انجاري مسردان دي بوان هبن برای گازندام هندک مکتب یا سر عردی نادی اصل خو عردی بلدیه بی وقت تمرکز شرف عرده دا نادی وقت استثمار وردک بوله بید و گاوه به نادیات بیش برای عرد صحت خود والا کن عرد مده دا استثماره ما چی گازندل کن خو نه نادیه نه بلدیه ما گازنده های عرد عقد میت های ما به بهر نکن ام دی رابین عردی و مدرس نشان بکن قطعة مبدأنا ما أو عردته أو أفكاره بالشرعته ما تش علاقة دينا بدرابين ما تش جاز دينا وجاز ده ماشي برا هاكر قسمه كيرا كان قسمه مينن أو الزرار الصاد أو اللي كذي تبي الفيرات بدون أني أتوم أو برا ما دام دي هرابين أم همي بيك برابين بفرق جداي